Bakwethu siyadibana kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli ukuphendule olamukelayo umfundisi uEsindlovu ngihamba la impofu ezimbili uCK lo OP ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, siyajabula njalo ukuhlangana kuleli iviki. Sibonga inkosi ngokuqhubeka isithungamela, sifunda incwadi kaSambulo. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa siqhubele phambili sifunda ilizwi lakhe. Mfundisi OP Mpofu, siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini singakangeni kusifundo sethu mphinde inombolo zocingo u0718 444 196 uma ufuna ugwalo iGreat Controversy ngesilungu kumbe impikiswano enkulu phakathi kwaKristu lo Sathani. Siyakunika mahala, thumela umbiko wakho kuyona leyo inombolo oyiphiwe ehlelweni lona lesilungunika lona, uzathola impendulo zakho kumbe lolu gwalo engikhulume ngalo. Bafundisi, singena encwadini kaSambulo njalo, sesigqiba balaleli incwadi kaSambulo. Siyayibonga inkosi ngilethemba ubana iyasiphathisa. Sikhangela uSambulo nje jikelele kakhulu lo Genesis. Ngizacela ukuthi umfundisi umpofu uCK asincedise ukukhangela ikakhulu indaba yokuqala eParadise esifunda kuGenesis lokubana kuSambulo kuphetha ngani. Siqhathanise incwadi zombili, eyokuqala leyokucina. uGenesis incwadi yokuqala, uSambulo incwadi yokucina eBhayibhelini. Sizaziqhathanisa kanjalo nje sesifika ekugcineni. Mfundisi CK. Siyabonga mfundisi wami, ngizafunda lapha encwadini kaGenesis ngo2 ivesi ngelika 8. iBhayibheli lithi lona ke kusahluko sesibili sikaGenesis ivesi ngelika 8. Ithi yona ke inkosi uNkulunkulu yenza insimu eEdeni ngasempumalanga yambeka khona umuntu eyayimenzile. Sinanzelela ukuthi ekuqaliseni ke uNkulunkulu uhle alungisele umuntu owayedalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu Adam, insimu yaseEden. Nxa emlungisela khona phana uNkulunkulu wahle wambeka kuyo kukhona konke umuntu ayekufuna. Nxa sesisiya ngale encwadini kaSambulo, uSambulo ngochapter ngo21 uyakubeka ukubana ke wabona izulu elisha lomhlaba omutsha, kwabekwa izinto zonke esezulwini elisha lomhlaba onjani omutsha. So ngapha sibona uNkulunkulu elungiselele umuntu indawo, insimu yaseEden lapho kwakulokudla konke ayekufuna, futhi umsebenzi wakhe wawukhona kodwa wangasolwana onzima owenza ukuthi aphume izithukutuku, wayesebenza ekhululekile ke athola ukudla kwakhe. La ngale kuSambulo futhi sibona iJerusalem elitsha lomuzi omutsha lapho okule insimu futhi eEden okuliparadise selenziwe laceciswa ukwedlula iEden yakuqala, lapho umuntu azabe ekhona futhi kukhona konke. Manje sike sakhuluma ngesihlahla sokuphila lesiyana esithela izithelo inyanga yinye ngayinye. So ke kuyabe kuseParadise khona ukana icebo likaNkulunkulu siyalibona lokho ligcwaliseka. Lokho ayefisela umuntu ekuqaliseni ensimini yaseEden uyakugcwalisa kuParadise lakhe elitsha ezulwini. Umfundisi, nasikhangela uGenesis siqhathanisa loSambulo, uGenesis kuyalahleka, kuSambulo kuyatholakala. Khona ukuyano kwakusilahlekele kuGenesis, uNkulunkulu uyakugcwaliseka akubisele ku. Into engithandayo ukuthi uthi kubuyiselwa sekukuhle okwedlula. Kunjalo mfundisi. Okwedlula kuqala. Ngoba antsho khathesi isihlahla sokuphila siyakwazi asikhona eEden. Kodwa ngapha sesisicasiselwa ukuthi simi njani. Singaphi kwendawo. Silezithelo ezingaki. Sithela njani. So kucacile okwedlula lokho kwakuyikho khona kuGenesis. Siyabonga mfundisi OP, isihlahla khuluma ngaso lesi nxa sisikhangela ngale kuGenesis la ngapha kuSambulo singathini ngasithatha sokuphila. Siyabonga. Engcenye ngingagcizelela okunye okuthile lapho ukuthi ungakhangelisisa kuhle kuhle uzathola ukuthi izahluko zakuqala zeBhayibheli ezimbili lezi zahluko zokucina ezimbili ziyahambelana. Kunjalo. Ngenye indlela abafundi beBhayibheli babe lendlela yokubhala kwabo ukuthi batshengise ukuthi okuqhatheleyo yikuphi.
enye indlela ababeyisebenzisa kuthiwa indlela yokugoqela ukuthi nxa bebhala ibhuku kumbe nxa bebhala incwadi ethile okuqhatheke kakhulu bakufaka ukuqaliseni lasekugcineni ukuthi incwadi yakho ijongene ungavela ubale ekuqaliseni ube usiyabala ekugcineni uyabusuka ukuthi incwadi yonke imumetheke so le Bible lalo lilotshwe ngaleyo ndlela nxa sifuna bakwazi ukuthi injongo kaNkulunkulu ngabantu ingaphi sibala izahluko zakuqala ezingu2 lezahluko zokugcina ezingu2 ezeBhayibheli Genesis 1 lo2 loSambulo 21 lo2 lo22 ziyasitshela ukuthi uNkulunkulu ujongeni ngabantu uqhathekile khona then uGenesis 3 usiyafika kuSambulo 20 seziveza ukuthi uNkulunkulu ulungisa njani ukuthi asibuyisele kulokho ayejonga ukuthi sibe yikho khona so ngezindlela iBhayibheli izahluko zakuqala ezingu2 lezo zokugcina ezingu2 zisivezela injongo kaNkulunkulu ngezidalwa zakhe uqhathekile lokho then nxa sifunda iBhayibheli njalo kuGenesis chapter 2 ungayifunda khona phana kuverse 8 usehla la iyasitshela lapha ukuthi uAdam loEva bafaka uNkulunkulu ensimini yaseEden wabafaka ngasempumalanga kwengadi njalo ungafunda ku-chapter kuverse 16 usehla iyasitshela lapha ukuthi babevunyelwa ukudla zonke izihlahla kugoqela lasesihlahleni sokuphila babesidla kodwa ke ngenxa yokungena kwesono ku-chapter 3 baxotshwa kwathiwa abasayikudla esihlahleni sokuphila kwafaka ikherubhi ukuthi lilinde ukuthi bangayikudla esihlahleni sokuphila ukuze bangabi yizoni ezingafiki kodwa nxa sesiya ngapha kuSambulo 22 iverse 1 usiya ku5 iBhayibheli yasitshela ukuthi kulesihlahla sokuphila esiphahle umfula wamanzi okuphila so sithola ngapha kuGenesis abantu besuswa esihlahleni sokuphila ngenxa yesono kuSambulo sesithola abantu bebuyiselwa ukuthi bayekudla esihlahleni sokuphila uNkulunkulu esebuyisele zonke izinto endaweni yazo so ngapha abantu bayasuswa esihlahleni sokuphila ngapha abantu bayabuyiselwa esihlahleni sokuphila kuSambulo. Ngiyabonga mfundisi. Nxa sikhangela ukuthi abantu bazabuyela ehlahleni sokuphila badle baphile impilo engcono indaba abantu benganabalandaba le ndaba enjalo siyabonga okuhluphayo kakhulu ukuthi ingqondo zethu zithundubezwe yisono so izinto lezi nxa zikhulunywa kwesikhathi kasiziboni ngendlela yakhona kodwa babusisiwe labo abavumayo ukuthi umoya engcwele abavezele nxa umoya engcwele ngakuvezela lokho uzabona ukuthi asikho esinye isizathu sokuphila ngaphandle kokuphila ulungiselela ukuthi uyekudla esihlahleni sokuphila. Siyabonga mfundisi sikhe sincede ngendaba yokuthi indaba yokuhlubuka komuntu qala kwayo lokuthi uGenesis uthini ngayo uSambulo uthini ngayo. Siyabonga mfundisi wami. Ukuhlamuka komuntu sikuthola lapha kuGenesis isahluko sesithathu amavesi amahlanu akuqala iBhayibheli lithi yona ke inyoka yayilobuqili kulazo zonke inyamazana zeganga yayizenzile inkosi uNkulunkulu yathi kowesifazana impela uNkulunkulu watsho yini ukuthi lingadli okwezihlahla zasesimini na owesifazi wathi enyokeni singadla izithelo zezihlahla zasesimini kodwa ngezithelo zesihlahla esiphakathi kwensimu uNkulunkulu wathi lingazidli lingazithinti ukuba lingafi inyoka yathi kowesifazana kalikufa ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla lizidlayo amehlo enu azavuleka libe njengoNkulunkulu likwazi konke so kuGenesis lapha sithola ke umuntu engalandeli izimiso zikaNkulunkulu ehlamuka kuNkulunkulu esiyakudla lapho uNkulunkulu ayethe kakungamelanga udliwe khona eqilwe yinyoka eyayingenwe nguSathane eqilwe ngamazwi ukuthi lingadla alizi kufa sithola ke esidla laphana ke ukhokho wethu Eva nxa esedlileke kwangena ukufa so kuGenesis ngale sithola ukufa kusenza njani kungena sesiyeka ke kuSambulo ngapha ngifuna ukubana ke sikhangele kuSambulo chapter 20 ukuthi njengoba ngale ukuhlamuka kungenile kuzaqhubekela phambilini ukuhlamuka lokho nxa sesiya kuSambulo chapter 20 ngifuna ukufunda nje amavesi ambalwa lapha kuchapter 20 lapha
ithona ke ngabona abafileyo abakhulu labancinyane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi lezi ncwadi zavulwa kwavulwa lenye incwadi eyincwadi yokuphila abafileyo behlulelwa ngalokho okwakulotshiwe ezincwadini la ngalokho ababekwenzile abesesithi evesini lika 13 lolwandle lwabakhupha abafileyo ababekulo ukufa lendawo yabafileyo kwakhupha abafileyo ababekukho bonke behlulelwa ngalokho ababekwenzile kwathi ukufa lendawo yabafileyo kwaphoselwa ecibini lomlilo leli cibi liyikufa kwesibili so kuGenesis sithola ukufa kungena kodwa ke kusambulo ngapha sithola ukufa kusenza njani kucitwa akusoze kuphinde kunjani futhi kube khona so esikubongelayo lapha ukuthi injongo kaNkuluNkulu siyayibona njengoba ke esekubekele laphana uOB ukuthi izahluko zakuqala sibona uNkuluNkulu indalo yakhe njengoba ke injalo iphelele nxa sesiya kulezi izahluko zokucina sibona futhi uNkuluNkulu esebuyisela so ke so kakutsha so ukugcwaliseka lokhu uNkulunkulu ayikujonge kuqalisene so ukufa lokho kusihlukuluzayo kakusoze kuphinde kube khona futhi abantu fundise ukuthi ukufa abanye ngabakukholwa ukuthi ukufa kuzaphela ngenxa yendlela ukufa uqeda ngayo abantu ngayo kunjalo mfundisi wami ungabancedisa njani abantu abadidekileyo ngiyazi ukuthi ikukholwa izwi likaNkulunkulu kodwa ungabancedisa njani abathi kambe into yona leza phela sebili ngabikhona ngoba angithi nxa ungena emotweni yakho uyahluza ngebhandi ngoba kulokufa nxa ungena lo useze njani kuhle kuhlula kulama ambulance kunjalo mfundisi ngoba ukufa kunjani kukhona ukucabanga indawo ekungela ambulance le fire brigade akunzima ungabancedisa njani abantu ukuthi bakubambe khona okumfundisi engabancedisa ngakho ukuthi uJesu lo esithe usithembisile uthembekile wafa uJesu ngosuku lwesithupha lokulungiselela wangcwatshwa kodwa ke ekuqaliseni kosuku lwakuqala wavuka uJesu nguye izithelo zakuqala zokuvuka kwabafileyo iBhayibheli liyakubeka ukuthi ekuvukeni kwakhe labafileyo abangcwele ababelele emathuneni benza njani bavuka uthe nxa esesiya ezulwini wahamba labo so khonoko kuyasinika isiqiniselo ukuthi ngakho omunye umuntu onganqoba ukufa ngaphandle kukaJesu labo bonke ababekhethe uJesu njengenkosi lomsindisi balesiqiniselo sokuthi uzabavusa uNkulunkulu ngaye uJesu owafayo wenza njani wavuka siyabonga mfundisi umfundisi ophi indaba yosizi siyabonga ukuthi kwangena usizi emhlabeni kuGenesis kusambulo luphela njani siyabonga siyananzelela lapha ukuthi ungafunda uGenesis 3 ivesi 9 usiya ku21 ngemva kokubana isono sesingenile kwaba lusizi emhlabeni ngokwesibonelo uAdam waqalisa ukubalekela uNkulunkulu owakungekho isono singakangeni uAdam kwaqalisa ukuba lameva waqalisa ukuthi uAdam uyakudla izithukuthuku zakhe kwaba lokudana ngenxa yokungena kwesono kodwa usambulo ngu21 ivesi ngelika 4 ithi yona njalo uNkulunkulu uza kwesula zonke izinyembezi emehlweni abo akuyi kuba khona ukufa lokudana lokukhala akuyi kuba khona ubuhlungu ngoba izinto zonke ezindala sezedlule so incwadi kaSambulo iyasitshela ukuthi ukudangala lokudana okweza ngenxa yesono encwadini kaGenesis uNkulunkulu uza kususa ngokwesula izinyembezi emehlweni ethu ngokususa ukudangala ngokususa ukukhala akusoze kube ngitsho lobuhlungu emhlabeni omutsha lasezulwini elitsha so khona ukuyana ukudana okwabangelwa ikungena kwesono kuSambulo sikubona uNkulunkulu esekubuyisela emva kumbe sekususa ngokusula izinyembezi emehlweni ethu la ngokususa ukudana lobuhlungu bonke so okwalahleka ngale uGenesis sikuthola uNkulunkulu ekubuyisela encwadini kaSambulo mfundisi babo khona abanye abazabe bengekho phela ezulwini abangani bethu abafowethu omkethu abantwana nxa umntana wakhe ngekho kambe kuzokuba lo sizini siyabonga sike sakuthinta emavikini adluleyo ukuthi uNkulunkulu uzasinika iminyaka eyinkulungwane ukuthi impuzo yethu yonke silayo siyibuze njalo uzasitshengisa amabhuku ukuthi khangela nini okwenza ukuthi umkakho angabi khona yilokho
ngenxa ukuthi izingqondo zethu ziyabe seziguquliwe zafuze kaNkulunkulu sizazwisisa ukuthi ukwahlelo kaNkulunkulu kunjani kulungile so kakula umuntu ozachitha iphakade yonke edanile ekhala ngoba umunye umuntu ade emkhangele ukuthi abe khona ezulwini uyabe engekho ngoba i1000 years isisezulwini ngeyakhonoko ukuthi imibuzo yethu yonke injani iphendule bese sonke bese sithi uNkulunkulu ukwahlelo kwakho kunjani kulungile bese kusiba intozo iphakade lonke. Siyabonga mfundisi Mpofu kwayithinta indaba yokufa ukuqala lokuphela kwayo kakhulu uGenesis 4 lo Sambulo 21. Ngiyabonga laphana sithinte ukungena kokufa ukungena kwakho kade sisesikubamba ngezandla xaka ukufa ngiyakuzwa manje so ke ngizafunda lapha uGenesis ngu4 ivesi ngelika 8 enxenye ngiye kuma kwelika 10 ithi yona ke uKhayini wathi kumfowabo Abela asiye egangeni kwathi sebesegangeni uKhayini wasukela umfowabo Abela wambulala inkosi yasisithi kuKhayini ungaphi umfowenu uAbela yena wathi angazi ngingumlondolozi womfowethu na yathi wenzeni na ilizwi legazi lomfowenu liyakhala kimi livela emhlabathini so lapha sithola ukufa kungena emulini kaAdam loEva ukubana kabantu ababo babevele befundiswa indlela okumele banikele ngayo omunye wasesiyanikela uAbela wesibili wanikela ngomnikelo wawuvele umisiwe owakuqala ke wanikela ngezithelo akasalandelanga lokho kwakutshiwo liBhayibheli ubana kanikele ngenyamazana so umnikelo okaBela wamukeleka uNkulunkulu wathokoza ngawo okaKhayini kawamukelanga lo wasesiba lomona waba lejealous wasesiyabulala ke umfowabo so sithola ukuthi lapha ukufa kwenza njani umuntu wakuqala ofayo eBhayibhelini ukufa sokungenile emulini lanxa uNkulunkulu wayekhulumile ukuthi lizakufa kodwa khathesi sokungenile bakubamba ngezandla kodwa ke nxa sesisiya ke kuSambulo ngu21 uyibalile ke uMpofu lapha kodwa ke ukwenzela ukuthi kungene engqondweni zethu sizayifunda futhi u21 ivesi ngelika 1 siya kwelika 4 ibisisithona ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwase kwedlulile lolwandle lungasekho ngabona umuzi ongcwele iJerusalem elitsha usehla uvela ezulwini kuNkulunkulu ulungisiwe njengomlobokazi ececele umkakhe ngezwa ilizwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lisithi bheka indawo yokuhlala uNkulunkulu sebantwini uza kuhlala labo baza kuba ngabantu bakhe uNkulunkulu uqobo uza kuba labo azesule izinyembezi zonke emehlweni abo ukufa kakusayi kuba khona lokulila lokukhala lobuhlungu ngoba izinto zakuqala sezedlulile so lapha sithola ke ukuthi ukufa lanxa sike safunda kuSambulo chapter 20 kuposelwa ecibini lomlilo laphana sithola ukuthi ku21 lapha uNkulunkulu kakusoze kuphinde kube khona ukufa uzazesula inyembezi zonke abantu abakhalayo bekhalela abafayo ababo so sithola ukuthi kuGenesis ngo4 ukufa kuyangena kuyafiwa kodwa ke sithola ukuthi kuSambulo ngapha kakusoze futhi kuphinde kube khona ukufa uNkulunkulu uza kuqeda abisela izinto endaweni yazo kusinika induduzo enganani khona kusinika induduzo lethemba elimangalisayo. Siyabonga mfundisi Obi ngasikhangela ke uSambulo lo Genesis ngendaba yesiqalekiso siyabonga sithini ngayo singa uGenesis ngu3 ivesi ngelika 17 uNkulunkulu lo ekhuluma lo Adam ngemva kokungena kwesono iBhayibheli lithi yona wasesithi kuAdam ngenxa yokubana ulilalelile ilizwi lomkakho wasusidla esihlahleni engikulaye ngisithi awuyikudla kuso uqalekisiwe umhlabathi ngenxa yakho ngokuchikachika uzakudla kuwo izinsuku zonke zokuphila kwakho ungafunda uvesi ngo18 lo 19 iyakhuluma ukuthi kuzamila ameva ikhuluma ukuthi uAdam uzakudla izithukuthuku zakhe so lapha siyabona ukuthi isono singakangeni umhlaba wawungaqalekiswanga uAdam kuthiwa wayelomsebenzi ensimini kodwa awungasomsebenzi onzima oyizithukuthuku wawumsebenzi wokunakekela ingadi kodwa ngemva kokungena kwesono sibona umhlaba uqalekiswa ngenxa yesono kodwa ungafunda eBhayibhelini lapha kuSambulo ngu22 ivesi ngelika 3 iBhayibheli lithi akusayi kuba khona ngitsho
lokukodwa okuqalekisiweyo. So kuGenesis sibona kungena isiqalekiso emhlabeni ngenxa yesono. Kusambulo isono sesiphelile, isiqalekiso siyasuswa, akusela okuqalekisiweyo. uNkulunkulu ayevele kujongile ngale ngabantu isono singakangeni, sikubona ekubuyisela endaweni yakho futhi encwadini kaSambulo. So akusela siqalekiso, akusela kuhlukuluzeka nxa umuntu efuna ukudla konke okuqalekisiwe uNkulunkulu sekubhubhisile waqala kutsha. Yikho iBhayibheli sithi izinto zonke ezindala ziyabe sezedlule. So akula lutho oluqalekisiweyo emzini engcwele ezulwini elitsha lasemhlabeni omutsha. Siyabonga mfundisi. Singa sigqiba lapha mfundisi CK indaba yokuthi uSathane uzachotshoza ikhanda siyibona njani kuGenesis la kuSambulo? Ngiyabonga mfundisi wami. uGenesis isahluko sesithathu. uNkulunkulu uyeza sebedlile isihlahla okwakuthiwa bangasidli, abe sezonika ke isijeziso. Kodwa ke esikubongelayo ukuthi phakathi kwesijeziso uNkulunkulu anika sona emuntwini lasenyokeni kulethemba elibusisekileyo. Ngoba uthi yena ke nxa ekhuluma kakhulu kuvesi ngelika 15 uthi yena ke ngizavusa izondano phakathi kwakho lowesifazana. La phakathi kwenzalo yakho lenzalo yakhe. Yona inzalo yowesifazana ekhulunywayo lapha iza kucobodisa ikhanda lakho. Wena uzalimaza isithende sayo. So sinanzelela ukuthi kuGenesis 3 verse ngelika 15 lapha ngenxa yokuthi inyoka yayisetshenziswe nguSathane ukuba ibe yiyo isilingo sokulinga umuntu. uNkulunkulu uyayijezisa. Nxa eyijezisa ukubeka kucaca ukuthi inzalo yowesifazana yomuntu iza kucobodisa ikhanda lenzalo yenyoka. Ukucobodisa kusho ukuthi uhlutshaye uqede kungasali kulolutho oluphilayo. Abe sesithina ke kodwa ke inzalo yenyoka iza kulimaza isithende senzalo yowesifazana. Ungalunywa isithende kumbulimala isithende, uyabuhamba kodwa ungasahambi ngendlela okumele uhambe ngayo. So sikhangele umganga isono obuse ngaso emulini yoluntu kuze kufike lapho uJesu azakuza khona ngokwesibili. Imuli yoluntu ihamba iqula. Kodwa ke esikubongelayo uNkulunkulu uthe inzalo yowesifazana izacobodisa ikhanda lenzalo yenyoka. Ungaya kuSambulo ngochapter 20 la ikakhulu ngizafunda ivesi ngelika 10. Uthi yena ke lapha kodwa umlilo ovela ezulwini waziqothula zonke. Lo Sathane owayeziduhisile waphoselwa ecibini lomlilo lesolufa lapho kukhona isilo lomprofeti wamanga. Siza kuhlupheka khona emini lobusuku kuze kube nini nanini. So sinanzelela ukuthi uSathane ngoba uSambulo ngale uyakubeka ukuthi uSathane inyoka endala umgobho nguSathane uqobo lwakhe. Ibisiveza ukuthi wesifazana ke nguye owazala uJesu. Wesifazana ibandla ilo lazala ubani uJesu ongumsindisi. Bese kuthiwa ke ekucineni lapha ke uSathane uqobo lwakhe uza kuphoselwa ecibini lani lomlilo owesolufa lapho kulomprofeti wamanga lesilo. Kusitsho ukuthi uSathane kuzafika lapho azacobodiswa khona aphele angabe saba khona. Lanxa uJesu uSathane wamnqoba esiphambanweni kodwa ke ulokho esilinga la namhlanje ekuzeni kukaJesu kwesibili uSathane uza kuphoselwa ecibini lomlilo kube kuphela kukaSathane. Siyabonga mfundisi Obi khona ngakwengeza singakayiqebi. Siyabonga. Ngicabangela ukuthi icacile. Kuthi ukuthi incwadi kaSambulo iveza isiqongo ecebo losindiso. Ngoba isitha esikhulu esomuntu nguSathane, inyoka endala umgobho. So nxa ecobodiswa lapha encwadini kaSambulo sihle sivezelwe ukuthi into esikhathaze abantu okwenkulungwane zeminyaka indaba yesono lomsunguli waso uSathane. uNkulunkulu uza kumdiliza izinto zonke zibe zintsha. Siyabonga mfundisi. Ibizo igama lokugcina elethemba. Siyabonga. Incwadi kaSambulo isipha ithemba ukuthi ukufa kayisikho kuphela kwendaba. Abafa befele kuJesu baza kuvuswa bayiphila lapho kungela kufa khona.
izinhlupho imikhuhlane esihlangana lakho emhlabeni ayisikho kuphela kwendaba sizaphiwa imizimba emitsha siyephila ezweni elingela zinyembezi elingela kudana elingela kukhala ngoba uNkulunkulu uyakwesula zonke izinyembezi emehlweni ethu indaba leyi kayisiyo ndaba yokukhutha ngoba khona uzibonele wedwa inkazimulo lobuhle uNkulunkulu abulungiselele abamthandayo. Siyabonga mfundisi. iBhayibheli lithi lona ke bheka ngenza konke kube kutsha. Haleluya. Siyabonga balaleli incwadi kaSambulo incwadi emangalisayo sizibambele kaDaniel sifika kuSambulo 22 lamhlanje ukuyigqiba ngilethemba lokuthi isithembiso sigcwaliseke kuwe ubusisiwe ofundayo usisiwe ozwayo lowenzayo okulotshwe kulincwadi bafundisi basincedisile siyabonga usincedisa kwabo qhubeka sifunde ezinye izifundo sisiya phambili kodwa siyayigcina incwadi kaSambulo lamhlanje nxa zikhona izifundo ongazitholanga thintana lathi sibone bona singakuncedisa kanjani encwadini kaSambulo incwadi lesifundo sesimangalisayo kodwa kukhulu okuqhakathekileyo yokubana siyehlangana ekhaya sesinqobile uthi uJesu thembeka kuzobe sekufeni ngizakunika umqhelo wokuphila. Inkosi ikubusise sidibane njalo kuzifundo ezizayo vekelizayo ngesikhathi esifananayo. Siyabonga.